Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaskol Jidor Singh Memorial School Maunai, ke bahak bapok ke West Castles District, hak ke arp kendai trek ulber mentau senam arjakat kendai. Kelapan hak perdano ya ke lempong ya kop lekai sport, ke balong ru kasian ke baar nadu balas dang pelong ya kum kani ke lempong ya kop, hak pedang kikena jong kani ke skol. Hak kani ke sengikut no lai dan rengkat ru u Vice President jong keseng HNYF Central Body uba KS Rani ubalalong kongsan hak ke jingalang. Ya kani ke lempong ya lekai sport selas dang nadu ke arp nyo trek ulber, ha madan chnong maunai, ya ke bala play perda da Dr. Farwin Waklang kum kongsan. Haki saus ngilantar jong kani kelempong ki kena ki layo ala bani shimenta haki jeko baperoper kum ke jeko mare haki jingjengai ke basis pa meter arspa bar saus pa meter nangta ke jeko long jump high jump ke jingile kai football jong ki kentai bat cendrang ke mass drill march pass bat kiwe hakani kelempong ya kanam best house layora da ka kenhon red house katba ke kenhon ke belawan ba arpat ke ke yellow house bat ke blue house pat ke layora ya kanam balai. School ke Jambi, nak ke school Jidor Singh, mi kibreu kibakam sejrong, apa hari kasi bat hak state ke Jungi. Today halor kene, kadon kemense mi biru, lane kadon kita nuksa bahai biru, lara bingwa berkiu sejrong, yai minat akijin pule ke Jambi, yai misni, hak kita kijing sneng jing krau lane kijing alam nanti kikmi kikwa kijumpi but yes minot ru hakata kijing syah hingga kijumpi ban pentubit ye kijing pule kijumpi